novi glasbeni lekciji se bomo naučili pesem Pod to goro zeleno. Zdaj gremo pa še na base, in sicer prvi prijem je s čisto spodnjim basem. Nato se prestavimo na srednje base in igramo v srednji vrsti, pomeni v F-u. Dva basa, en bas sredinski, zgornji srednji, ven z zgornjim, srednji in potem figura.